kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyang iti planom, ismay bakit? No mangrugi ka iti trabaho. Awanan ti mangibantay iti pwestong. Day tangarod ti parikot ko lakay. Sayang mat day jay no may na. Sapay adupiman dagiti sukik. Pa, anyang atano agkita kalangan iti tangdanam. Saan mata mabalinas ti agbantay? Ta damat trabaho. Asino ngay nga ta ti tangdanak lakay? Ni kumarim ni dangay. Amang ano kayat na? Ay wanan niya. Awan pa'y mo't nabirukan na pagtrabahuan na. Kasaritam to ano kayat na. At least, amom di tao. Wan man nga agpayso. Kasaritak to ti kumarik lakay. Awan pa'y mo't pagtrabahuan saan ka di, Marinida? Awan pa'y mare, apay ka di. Amangan kunak no kayat mo ti agbantay ijo pwesto. Tangdanan ka, Mare. Ay nawaw. Sika nga'y mare. Naawat ak iti trabaho nga inaplayak, Mare. Nilakay ko, di namat masangot ti agbantay. Sayang no maigib up day jay, taado ti suki. Manungay ti binulan mare. Pagsaritaan mi pa'y kanilakay ko, Mare. O sige mare, i-text naktulat ta. If the price is right, siya kung titangda ng mare. Okay, Mare. I-text kan to no bilang. Mangrugi kan to into no may abulan. Tamang rugi ak tumatan iti trabaho. Ispisa mo dyan bawag anak ka o. Iso nga agpayso nanang. Anya gay tinyawag na keng ka. Inyawag na, numano titangdan ko amang bantay iti pwestuda nanang. Ay kamayat Adamay laangan pakipurdiyaam. Wen nga rod nanang. Sigurado ang makaurnungak manin. Nang runakat pwesto ti bantayak ita. Kat, anya gay ti kunam anak ka. Ti kayat ko sa una nang kat makaurnungak manen. Ta siyempre, adamot ti itad ni Mari Esme atangdan ko. Kasta lawlawagam anak ka. At iti susi ti pwesto, Mare. Siyan ti makam mo Ilistam to lang no adamay lakom. Siputam mat lang ti kwarta nga ibaybayad dagiti customer mo. Tama nga no adamay bayad da apeke. Hindi ka madanagan, Mare. Siyak ti makam mo. Diyak mo't ipalubos ama may saan dakdagi tatataw, Mare. Kasta kati kayat ko, Mare. Ado talaga dagiti tattao nga awanan puso ita apanawon. Iso amay mayat latta, no aganad tayo, Mare. Tapno makasigurado ka, agaramat ka lang iti money detector. Adamat tayo sa usarik dita. Mabalin mo nga usaranday dyan. Mare, siyak ti makam mo. Agawid ka din, no ada napatag nga aramido. Tapno di ka mataktak. Siya kung ti makaam mo dito Nida, tinakitak nga aglaklako iti pwesto mi tayo anak ka. Impasublat mo mo't gayam, di pwesto mi di palengkay. Ay, saan tatang? Saan ko ngayon pasublat day jay? No kasta, tinangdanam lang nga raw di kumaray. Wan tatang. Kunak ano yung pasublat mo. Ay, mamigat tayo pa tatang. Uy, sige lang. Nanganak sakbay nga imayak. So, namsugak pa Kape nga tatang. Sige, nagtakapila nga rudan anak ka. Ikanyo langan iti gatas tapno saan apuro ti kapiyo. Adamat ginatang ko agatas dita. Imayak ta idagas ko ti collection, Mari Esme. Ay nawaw, nagdaktol matgayam tinaglak ko, Mare. Mano alawas mo na nagtrabaho kanya, kat mayat mati sales mo. Ado ti customer ko ita, Mare. Mang tadak iti 100 pesos apag merienda, Mare. Ti sweldom, itad ko inton katapusan.
Dakkel ti sales ko. Ngam 100 lang ang tiitid na bonus ko. Ay, una yun. Oh, napaulimag ka, Mat. Ada ka din na ibaga ka, di mo nagustuhan? Ah? Awan matkit di, Mare. Oh, awatam nga ro din ti sa nga gasot. Taigatang mo iti merienda, Mare. Agyaman aklaunay, Mare. Malag patuloy ak mo ilangan. Ay, agkapay-kapay, Mare. Saanin, Mare? Agkapay aktulatan ije balay. Narigat ti marabyan. Day, bing, nga mo ita sa nga gasot iti lambisaan ni da anak kaw. Nasakit nga rod tinakam ko, nanang. Ay, nawaw. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo anak kaw. Kasano? Kanayon adakkel ti sales ko. Ngam sa nga gasot lang kit di ti bonus ko nga itday ta nga esmi. Ay, oo, naikan. Apay nga agreklamo ka. Kat suswilduan na ka piman anak kaw. Win angam dakkel nga rod ti sales ko, nanang. Nayunan na kumamutin at itad na. Sursuruwam ka di ti makuntinto anak ko. Di bali tadakkel mat piman ti tangdan nga ititid na ken ka. Si kamat laang ang tinangibaga ano merienda ti saritaan kat saan anaimot ti gayemaw. Ay nananang, kasano ama ko urnungak nga ino kastalaang. Nakaumay kayo matatang, ada ka di masapuli Awan matkit day, anak kaw. Umayak lang makinistoryakin ka. Kunaklakit din no kimaro ti an na yan niyo, isungay may kayo. Saan matkit day? Kumusta gaya man din, Nida? Kumusta ti panagbantay na iti pwestaw? Mayat matpiman tatang, adu matpiman ti may laklako na. Ay, kat nasaya, no kasta. Ikam iti pagmirindanan no ko Ay, tatang, no may papan iti merienda, sa anak mo't nga imo, tatang. Di mo mat impakpakaam mo nga umay kagayam itamare. Ay, di magasak lang, takayat ko ti agbisita. Ken umay kumatla nga lang ti koleksyon. Adda ti collection di ta karton, Mare. Na, Oh, apay ka di, Mare? daytoy lang tinaglakwam iti talo nga aldaw, Mare. Wan, Mare. Ni, kasano napasamak dayta? Manmano nga min ti customer ita. Sa di nga rin tinapanan dagiti dadumaan natang. Manmano lang mo tinaka-display. Adumat dayta iti agsapa alim mabasak. Ti dadduma, imbasura kon amare. Nalungtot mat ngamin, isungay bulang ko. Kasano kumakit kay dil-deliver laang ti daduma, Mare? Nalungtot nga rod, Mare. Saanan amabalin ama ilako dayjay. No ipilit ko nga ilako, si kantumo lang ti madadaal kadagiti customer mo. Anya? Kumusta nga tilakad mo, bakit? Dakil samot piman, tinapaglakwan ti kumare. Ay nalakay, nuamom laang. Ay nawaw, anyat na pasama kaya? Daytoy laang ti inrimit na koleksyon iti talo nga aldaw. Anya? Dahil talang ti koleksyon na iti talungal daw. Wan lakay, nalungtot ka nung amin ti daduma. Isumot lagayam Ngam sa anak amamati lakay. E di napalabas abulan amakadlawak. Mayat mo't ididamo, bakit? Dakil ti koleksyon na mayaw awat nakin ka. Day tangarod ti pagdandanagak lakay. Amangan ko naknukaskasayan na batan ti koleksyon ti pwesto. Anya nga tanong gumatangak iti CCTV. Ilamang ko na imbag tapno mamonitor ko ti mapaspasamak iti pwesto. Mabalin lata, bakit? Ang mga no CCTV ngagpaisaw, ti makasumbat ka dagiti saludson mo. Siyak pa lang tagbantay iti pwestok inton bigat, Marinida. Ay nawaw, awan trabaho, Mare. Awan, Mare. Mailiwak matan iti pwestok. Ag day off ka pa, tapno makapagina na kamatlaang. Sigurado ka kadi, Mare? Kabailam nga ta? Ay, uwan, Mare. Saan matunay anaragsin ti trabaho? Sa maysa, nairuam matan ti bagi. O sige, nukastati ko na. Ag day off ak inton bigan. Wan, ituloy mo ti agbantay inton Domingo, Mare. Oh, kita man no mabalinan day talakay. Saan nga taamadlaw ti kumarek ti CCTV ngayon kabit ta?
Ay nabaw. Imposible makita na pailahan dahi ta. Bakit? Kasta nga rod. Kitaam ko na. Ang mga numaylawan ka mangibagakan kwa na kat maamuan natin may papaniti dahi ta CCTV. Di ka kalimadanagan. Agul uli magkaklaang. Nasayat mat no kasta. Bantayam ti rumrumwar itingiwat mo. Tanumaylawan ka amang ibaga ay awanan. Di tan maamuan ti pudno lakay. Umay ka pa'y man lakay. Ay, hapay ka ni bakay. Anda ti bagam kanya. Buyaam da ito'y. Ay nabaw. Adamot imbulsa ni kumarim a kwarta. Tidaduma, inlamang na pa'y itibrana. Iso akas jay lang agat at ti may rimrimit na kanya. Takup-kupitan na matgaya man. Sana ibagaan na lungtot ti daduma. Iso nga imbaleng na. Ay nawaw. Ipakitam ti video iti kumarim bakit? Pambayadam numanot imbulsa na. Una, ngamjak mat ammo numanumatan ti kinupkupit day tatao lakay. Ang mga numan ay kit din na pagpatakder na iti kalapaw na. Di kumprontara minton bigat. Papanawa mo tapno saan nga agruam. Di mo urayan adakkel ti itaray na. Agsapol kalangan iti daduma at hangdanam dita. Oh, at iti collection itang aldaw, Mare. Itad mo matlangan ti susi ti pwestok mare. Ha? Last mo nga agtrabaho ita. Diyak kayat ti mangtangdan iti kasken kang agtatakaw. Ti kasapulak katay mapagtalkan. Sana kasken kang agtatakaw. Ni, di ka agpabaso lakas na, Amare. Awan mat ni amok at tinakaw ko kan ka. Awan? Awan mat nga paiso. Adya ti kayat mo asawan. Agul-ulbot ti CCTV? No kasta? Nagpakabit ka iti CCTV? Wan. Pasikreto anang ikabit kami. Takayat mi amaamuan ti pudno. Anya? Anyat orasad. Nga mapayadi ka pa'y lagring di tani da anak kaw. Ninanang umag. Anyat orasan. Maladaw ka iti trabaho no kastalaan. Sana ko nasumbrak nanang. Ay nawaw. Apay kumasaan. Inikatnak ni Mari Ismi nanang. Anya. Iti anya ka no makagapaw. Diyak man amoy ti dadya babae. Kaslakwasit mo. Tagiwat mo man. Pudno mo nanang. Okay lang. Tanasubot ko mo dagiti bannog ko. Anyat kayat mo asawan. Secret? Rumarak to inton madamdama. Takasaritak iti personal ti maysa nga agent nga aglaklako iti motor nanang. Gumatangak man met iti motor ko. Tapno addamat pag-service ko. Nagala abi ti kwartam. Secret? Saan mabalin nga ibagak kada kayo nanang? Wrong timing kayo matatang. Karuror lang ni Ismitay. Mabalin ba kasi kati pagsalunsudak anak kaw. May papanitan niya. Pinapanaw yung kanumart ni Nida. Saan gaya man nga isaw ti agbambantay iti pwesto yaw. Pinapanaw ni bakit ko tatang. Ay nawaw. Apay kanumart anak kaw. Una ata agtatakaw na niya akong marina. Saan mat gaya mapagtalkan? Kasanaw anay bagam ti kasta. Kat na da CCTV. Di na amaw a pinakamitan ni bakit ko. Naglawag ako kupitan na kami tatang. Anya. Ay. Nagkas ang mutan na itangay naramid na. Isa kastaw na ti ungat ti anak yaw. Ta mga nun nakaornong matpima na iti kakukupit na. Gimatang matgayam ti kumarim iti motor na. Bakit? Anya? Manong aldaw lang tinapalabas. Sipod pinapanaw mo. Ngam adamot tin baro ang motor na. Ay nawaw. Nagturad day ta babae. Inunaan nakapaikit din aging matang iti motor. Kat sikat ti ada pwesto na. Ay, jak amo. No anya klase ti kapanunutan ti adda iti day jak kumarik lakay. May turag na gastusan ti kwarta ti sabali a tao. Numano abulan nga inararamid na ti kasta. Talaga ang nakaornong matpiman. No ididamo ko maanadlaw ta. Amangan no naagapan ko ma. Siyempre, kumarik day jay. Iso ang nagtalagak iti imbaga na ididamo.
ngam saanan italakay. Ay, mabusurak launa iti dayja ang marinida. Addan to aldaw na dayja a babae. Apayakas ta ti rupam anagawid si kanida. Nagadupay ti suga di tabagem. Jak na kontrol ta motor nanang. Iso na aksidente ah. Anya? Ay, karmam samot day anak kaw. Anya karmamot asasawin nyo dito nanang. Wala, takwarta mo ti sabali ata o ti inggatang mo iti motor mo. Naibagki di ata nailasat mo pailaan. Ay na, di nakman but-but nga nakasta nanang. Lusyak ti sika, akpudno kan iti kumaren. Isublem no anya ti tinakaw mo kan kuana. Di mo urayon ang maaksidente ka manan. Ah, Ang mga no nakarkaron ton ti mapasamakin ka. Nagturid ka matan anang igastos iti kwarta adi mo mat kukwa. Ay, wow! Makontento ka no anya ti adakin ka. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Laglagi pam at dakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Apayan, Erlinda bakay? Ti anya, puldo lakay. Inruar mo matabag kan boots mo, anak ang ingina. Wen tapang display nga road. Ay, wen gayam. Marabyan ka kadimanan nga agawid ita. Kapilitan, ha? Sigurado nga overtime kami. Okay. Apayan na saludsud mo. Wen tao may makikapi ni Mari Flora dito'y balay inton madamdama. Isumot lagayam nga inruar mo dagiti branded na gamit mo. Tapno makita na mat alakay. Sayang mat no may duldulin laang. Ipasikat mo manan. Saan? Ipakitak laang. Di mo man is-istoryaan na second hand dagitoy Ay na po. Jack, amukan ka bakit? Nagadulakit din nga amam. Agkapi ka pa, Mari Flora. agi amanak launay, Mari Erlinda. Pasensya ka na, Mari. Sana ka nakapagdalos. Ah, madlaw nga rod, Mari. Nagadumat nga minapakakumikumak, Mari. Ay, awan ka diti makit-kita, Mari. Ah, kas ko may itian niya, Mari. Agday ta ni iti sangwana, Mari. Branded abagday ta. Tabots nga day ti abay na. Branded matlaang day ta. Aya, Wen, ginatang ko, iti nagpasyar ka medyo Manila. Nangina day ta, Mari. ay nawaw. Dayto manan ti bagbalak. Inimbitaran nakmanan nga agkapi. Tapno maipasikat na dagiti branded agamit na. Branded nga agpayso ti bag na. Ngam na abot-abutan mo ti sofada. Agraman kurtina da. Madlaw adaan. Di namot ko na asukatan na. Nay. Okay ka kadilaang, Maray. Ming-ming-mingam mulat tanti kurtina, may. Ah, ay kwa. Okay akla ang maray. Adala na lagip ko. Ituloy ko nga ron ti agistorya nung kasano anagatang ko nagita branded agamit ko, Maray. Dumngag ka, tapno amo, Maray. Nasalaw ko ni Mari Flora di tadala ni tay. Agasam man da ita. No nagmalmal, managsarsarita kami iti kumarik lakay. Ay, una yun bakit? Noon niya nga tamat yung nagsarsaritaan yun
Siyempre, dagiti gamit ko a branded lakay. Ay nawaw, naparamag kamot. Anyalangan ti panunutan ti kumarem. Sapay di mo sinukatan ti kortina tayo. Agraman sopa, di mo mat kinuberan tapno sana makita na kita abot na. Bay, amta sufakan kortina di talakay. Ay napo bakit? Nakababain launa ti kasta. Kaba alam ti gumatang iti branded na gamit mo. Ngam di mo mat masukatan ti kortina kan sofa di ti balay. Ay nawaw, mabalin pa'y mat ama usar ta kortina tayo. Agraman ta sofa, mabalin pa'y mat apagtugawan day ta. Ay nawaw. Ada ako, nanang. Sa di ino tinagapwam, Flora anak ko. Agasem man ta narabian ka. Iti ayan ti kumarek, nanang. Ay nawaw, nagmalmala managsarita kayaw. Una, taimpasika na dagiti branded agamit na, nanang. Anya? Agawid ako maidi alas 12. Ngam saan mo tin amalpas ti istoryana. Adang agpay so branded agamit na. Ngam kas jay mat ti sofa ken kurtina da. Naabot-abutan ken nakarugrugit. Tagiwat mo anak ko. Pudno mat, nanang. Kabailan na kanumat ti gumatang iti branded agamit na. Ngam di na mat masukatan ti kurtina ken sofada. Ay nawaw. Anya man ang tinaramid ti anak ta bakit? Ay nawaw. Inaramay. Isumat ti isang kaistorya ni kumari na Flora. Nangig kao, tinagan ti anak ta itay limamasak di ta Tersina. Ang jak na awatan no anya ti pagsasaritaan da. Diyak amo ah. Anya nga tamanan na jay. Nagbigsa ti katawa da itay limamasak kay. Sinaludsod mo kumaida ah. Saanin ata, nadagsan nga raw ti binagkat kao. Mapanak met kit day iti ayan da Erlinda intun madamdama. Agsaludsudak to ken kuana lakay. Uwan man bakit? Sa bahali ngamin tiriknak itay nangeg ko ang nagpigsa ti katawa, nagiti chismosa ni ta Tersina. Inyag ko ti itlog nga order mo ken Antim Silya Erlinda anak kao. Agyaman naklaunay nanang. Agtugaw kayo pa'y Busy ka kaday. Saan mo't kit day nanang? Adaman saludsudak ken ka. Anya day ta nanang. Si kakanumot tisang kaistorya ni Kumaring Flora di ta Tersina anak kao. Anya? Nagpigsa ka no ti katawa dagiti chismosa idilimabas ni tatang mo di ta Tersina. Nangeg na tinagan mo. Ngam di na naawatan no anya ti pagsasaritaan da. Siyak tikat katawaan da nanang. Nalabi ta kasta anak kao. Ay nawang. Amangan mo't no in marmaritis nak ti kumari. Agsagana day jay amari Flora. Mamwakla nga imarmaritis nak. Makita na. Ay unay kan Mari Flora. Adda ka di basol ko, Erlinda? Siya kanong matisang kaistoryam di ta Tersena. Dayjay ka di? Naistoryak laeng mat kadagiti kukumarek ti may papan iti sofa kan kurtina yo, mare. Masapol pa niya istoryam iti sabali at tao, Mare. Saan mat siguro adakas, mare? Awan mat ti inuyaw ko. Indescribe ko laeng dagiti gamit yo. Anya nga ron ti intensyon mo, Mare. Kaya't naklang samat nga ibabain. Kumari ka di pa, iti pangibilbilangan mo kanyak, Oo, agkalma ka ka di, mare. Manipod ita. Friendship overtan. Ay nawaw, friendship over adagusan. Sana nasaya ati kasjay nga inaramid mo, Flora, anak ko. Awan mat nga menen ti daddo mga istorya ag nanang. No awanan, ay katagawi din. Sana kasta, hinbabain mo matpi mantigay mo, iti kasta nga inaramid mo. Mapamok din is-istoryaan ti sofaken kortina da. Ay nawaw, awan ti insawang ko adakas, nanang. Indescribe ko laeng dagiti gamit da. Panunutam ko, mama, ti marik na tigayim mo. Kas naku nakitayan, nanang. Awan ti dakas nga insawang ko. Imbagak laeng no anya tinakitak ijabalay da. No talaga kamatlaan. Indirit sumlat ta kumangaminan akin di kumarem.
Dakas gayam ti agistorya iti apanawaan, nanang. Saan adakes ti agistorya? Gampilyam kumamat at istorya. Awanan Di kumarimbanan ti tapik dagiti chismosa. Di ka magpampanunot, anak ko. Ay, husto nanang, agulimag kayon. Di nakmanrang-rangan nakasta. Naimbaglaang tanaranaan ka, pari Puldo. Apay ka di, Maray. Mabalin ka di nga agpaitulod iji sentro. Kimaro manen ti an-an na yun ni nanang ko. Masapul manen ama ipa-check up. Amangan paikit din no i-confine da manen. Ay, una. Anya nga oras? Alas 5 kumati malum okay lang kan ka pare. No awan ti aramido. O sige. Agsibugak pa nga muna. Dagasin ka ito, inton alas 5, Maray. Ay na, agyaman naklaunay pare. Awanan yaman na. Kasta talaga tibiyag. Datayo mo't lang ngagkakalugaran tagtitinulong. Na, daldalo sa mati-tricycle. Sa di man ang tipapanam si Kapul daw. Itulod ko ni Nana Lisa iji sentro. Anyat na pasama kaya. Kimaro ka no, ti ananayin na. Ay nawaw. Apay si katimang itulod. Makamumatan ni Mari Flora ang mangitaray iti inana Ay, unay kan bakit? Kasano amay taray na ni Nana Lisa kat awan matlugan da. Ay kat parikot na matday ta na. Anya? Iti anya kumama kagapo ang makibiyang tayo iti panubok nga intad ti Diyos para kinkwa na nga Jak amo no niya klase ti kapanunutan mo't dayta bakit? Gusto mo ti bagbagak. Amin tayo, ada panubok asangwan na. Parikot matan ni Mari Flora nung kasano amay taray na iti ospital ti inana. Pangaasim man ta saan ati kinadagas mo ti ipakpakat mo bakit? Noan na ti parikot iti nagbatan nyo ti kumarem. Parikot yun lang adwa. Di na kam iramraman ka ni Nana Lisa. Nakita nga enroll nila kay mo ti tricycle yaw anak ka. Agawid sama ti lugar na. Saan tatang? Anya nga raw, Itulod na ni Nana Lisa iti ospital takimaro kano ti an-an na yun na. anya. Tsak man amo iti asawa. Kundi tulong ka numat. Inbagak mat kan kwa na asaanan ang makibiyang. Ipilit na matikayat na. Saan adakas ti tumulong anak ko? Na, isungarod nga inikan na tayo ti Diyos iti panubok tapno agbalin tayo ang natibkar. Panubok ni Mari Flora dayjay. Isu kumamatan at imang sulbar. Saan ayakas dayjay tatang? Anday ta ka manan anak ko. Amok ana sakit tinakam mo iti gayem mo. So akas ta ti ibagbagam. Hangam pointless mat nga raw ti amam. Anya? Kalpasan ti inaramid na nanang. Napanain marmaritis ti sufakin kortina ijabalay. Amo, kanak ko. Adamot piman ti punto ti kumarem. Isumanan ti kanunungan yaw. Saan mo't ngamin anasaya at ti kastangar aramidaw, manakaw. Sakbay agumatang ka iti kumkumpormi dita. Una umpay mo't adagiti masapsapulo ije balayaw. Dagiti kasapulan yaw ti priority. Saan kat adagiti branded agamit nga iparamag mo. Alawinan. Manulaang mo't ti kurtina ken sofa cover. Wanan nanang. Gumatangak to. Di yun pagbasuraan ti lapayag ko. Nasakit ti lapayag mo amakang kangeg. Gaputa masaksaktan ka iti ibagbaga. Ulit-ulitan yung tumang amin nanang. Talaga nga ulit-ulit. Aging ngagnakam ka. Agyaman iti panangitulod mo kada kami, pare Puldo. Pasensya kan dahito lang ti maitid ko akasukat ti bannog mo. Sa anak mo't nagpababayan mare. Idulin mo kit direta. Taigatang yu iti masapsapol yu kan Nana Lisa. Ay na, agyaman naklaunay iti kinaimbag mo, pare. Uray no kas iti nararamid ko iti asawam ako, Marek. Kat di ka nagdwa-dwaan ng tulong kada kami. Noan niya man ti diyo nagkinaawatan iti asawag. Saan kami akaraman dita? Ambok nga damot lang amin ti kamali ni bakit ko, mare. Tidakas na lang kat di mo indiritso tinaobserbar mo kenkwana. Kasaritak to ti kumarek no makaruar ni nanang, pare. Urnusan mi ti parikot iti nagbaitan mi. Ay nawaw, nasukatan mo ti kurtina tayo bakal. Wana, tapno saan anak kababain iti kumarik lakay.
Agaraman sofa. Adamot ten cover na. Sofa cover lang namin ti kabailak agatangan italakay. Awan mo tinig nga makakwarta. Anusan tayo pa'y laang day ta. Di bale, no may lakok ti branded abag ko. Gumatangak tun iti baro a sofa. Awan parikot iti day tabakid. Mabalin na pa imot na mausar ti sofa tayo. Ala, agpalas ka nga rudan. Ta itimplan ka iti kapem lakay. Siya kon, ti makaamong agtimpla ti kapek. Ituloy mo kit deter aramidem, tapno di ka mataktak. Naimbag lang ta nakaruwar tayo adagos nanang. Makainan na kayo manan dito'y balay. Presko pa'y ti angin. Huwag nga rod anak ko. Ayun gayam, panawan kayo pa'y biit nanang. Sa dino ti papanama anak ko. Iti ayan ni Mari Erlinda. Urnusen mi ti parikot iti nagbaitan mi nanang. Ay nasaya at matno kasta. Naragsak ti biyag no awan ka apa. Un nanang, nakaamiris akon. Mala, agrobot ka nga rod ang tapno di ka marabian. Awan ti ipagatan nyo di tatersena nanang. Ay wan, igatagan nak iti prutas no adala ko da. Anya prutas ngay nanang. Tay si igod agat gataga manakaw. Magustuak man ti disenyo ti baro a kurtina, Mari Erlinda. Sabong-sabungan mare. Ginatang ko iti sentro. Agraman sofa cover yung Mari. Sabong-sabungan mat lang. Isumat din na kurso na dak mare. Mayat mat Mari. Naibagay iti pintur ti balayo. No di mo pa'y inuyaw ti kortina kan sofa cover me. Amang ano saan pa'y anasukatan dagita mare. Ay na Mari, pasensya kan nga agpayso Kamalikmat day jay. Indiretsok ko mga imbagakan ka idipay. Okay lang mare. Adamat lang namin nagkurangak. No pa'y kasta. Nagadalak matlaang mare. Kat dagiti langan importante abambanag ti priority kita. Kayat ka di asawan day ta, anapakawan na kon Mari. Ay uwan mare. Napakawan kan. Agkumari tamanan mare. Ay, nawaw! Nukurang ti kwarta, dagiti kumala ang priority a mausar iti pagtaangan ti umuna agatangan. Narigat ti agin babaknang, no ti pagtaangan kat maliwayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan din kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya man na kita in order mo iti online, Melissa bakit? For business purposes dagitala kay. Ay nawaw, agbay and sell ka matay? Saan? Anya nga ron? Uso ti eyelashes extension ita apanawan. Iso apadasik man mat apagkwartaan. Anya na ita eyelashes extension na ya? Artificial ako rimatmat. No iso ti maawatam. Agpakabitda iti artificial ako rimatmat. Tapno pumuskol kan umatdug ti kurimatmat da. Ambom nga ron, timang kape. Ay nawa, nalakalaan nga maadal day talakay. Adamot ti YouTube. Kita, tane, kurimat-mat da ita. Amangan nagkamali kakitde, kat maapektaran ti matada. Nalakalaang dayta. Ay nawaw. Awanon ti rumba nga pagdanagam lakay. Ne,
Damat gaya man sideline mo ita, Mari Melissa. Ay, wan mare. Amangan ko nak, no kayat mo mat, agpa-extension, mare. Tapno pumuskol, kun umatidog mat ta kurimat-mat mo. Karkaro a pumintas ka, no atidog ti kurimat-mat mo si ka. Sigurado ka kadi, Mare? Ay nawaw, sigurado daytan mare. Ay napo, aglanglangan to a kurimat-mat, dagiti beauty queens no kwa. Manungay ti singir mo, Mare. Nalakalaang mare, 500 no cash. Awan nga ta ti side effect na? Saan nga ta maperde ti kurimat-mat ko no bilang man ta agpa-extensyonak, Mare? Saan mare? Basta aramidom laang ti ibagakin ka. Sige, tapag panunutak pa'y man, Mare. Ay nawaw! Apay apag panunutang pay laang mare. Siyak mo ti mangikabit. Apay, awan pa nagtalit mo kanyak aya? Agsarming ka mare. Kitang tinangam. Bagbagay mo launa iti kasta ako rimat-mat mo. Ay, nawaw. Atidog kan na puskol ti kurimat-mat ko, Mare. Saan nga ta nagalasakitaan, Mare? Nagbagay mo tupay mare. Kasla ko rimat-mat dagiti beauty queens ko naklangarudan. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Awan ti anyaman na mare. Aramidom laang dagiti imbagakin ka itaya. Tapno saan ama perde, mare. Wen, Mare. Oh, adto'y ti bayad ko. Agpakada akmatlangan, ta sigurado nga ur-urayan nak ni Nanang. Ur-urayan na ti iyawid ko asidaan mi. Okay, mare. Agan anad ka. Inton maminsan tumanan. Nasalaw ko ni Mari Adela di tadala ni tay. Nagatidog ti kurimat-mat na si ka. Anya ti makunam lakay. Bagay na, san ka de? Nagatidog kan napuskol la unay bakit? Madlaw ng artificial ti kurimat-mat ti kumarem. Ay, nawaw. Siyak tinangikabit iti eyelashes extension na. Angam kastapay laang mat ti ibagam. Di nakpay suportaan mat. Ibagbagak lang ti pudno bakit? Ay, day takot ti kagurgurakin ka. Kontraam la aminen. Napuskol ka natidog nga road. Aglang-langamot nga anya ti kumarem. Ay, hanya pa'y kumangay tinamnamaikin ka. Feedback day jay bakit? No awan tinasaya at nga ibagam aguli magkalaangan. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalyam, ha? Ada ako, Nanang. Ay nawaw. Abay akas tati kurimat-mat mo nga'y anak ka. Dahito iti kunada nga eyelash extension, Nanang. Eyelash extension. Bagay ko kadibat lang, Nanang. Huwag mo kidi bagbagay mo. Isunalaang ta, napuskol kan atidog launay may. Tinapatag kat bagay ko, Nanang. Tapno sulit mo timbayad ko iti kumarik, Ay no kasta, ti kumarem, tinangikabit iti dayta. Wen, Nanang. Awan nga ta ti side effect na dayta, anak ka. Basta surutak ka no tibilin ti kumarik, Nanang. Malala. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ta ilutok ti ginatang mo a karne. Tapno mangal daw tamutayin, anak ka. Ay, makaina na mo lang hindi tao. Makabannog mo't gayam no agsasaruno ti umay agpakabit iti artificial ako rimat-mat. Atidog mat ngamin ti pila itay. Ay, kung naktumot ngamin kin kalakay. Kita kat nakamanutan. Ay, dago sa makaurno nga no kastoy laang. Sigurado am laeng ahusto ti panangikabit mo tapno maliklikan ti negatibo feedback bakit? Ay, nawaw. Siyempre mo talagay. Amok, tiyara aramida. Palagip laeng. Malala, alawinan. Agrupot kakit din. No, adapay ti papanamtan Kaslag tudo manan. Mapan ko lang pakanan dagiti pato ta. Agawit akmat la adagos. Ala, agrupot ka nga rudan, tanay. Sana day ta pakibibiyangan pa ilaang ti sideline ko mo. Nanang! Nanang! Ay, nawaw. Anyat na pasamakin ka na nakaw. Dagiti matak, Nanang. Nalabaga kan limtig mo't anak ka Nasakit nga rod, Nanang. Ay, mga mono side effect daytan ti eyelash extension nga in pakabit mo.
Nas ka na makasaritak ni Mari Melissa. Ay, way. Ag-feedback ka kinkwana. Tapnoan muna mo ta. Agpa-check up ka mo laeng. Ta saan tayo asigurado no kamali ti panangikabit na. Isuakas ta tinapasamak iti matam. Uno, ada mo inaramat na a chemical nga allergic mo. Wala nang. Mapanak iti ayanda inton madamdama. Uno-una umpay ti agpa-check up. Tapno ammom ti ibagbagam iti kumarem, anak ko. Amangan mo't nga men, no di mo inaramid dagiti bilin ko ken ka. Iso akas ta tinapasamak, mare. Ti ko na tinagpa-check apak. Kamalitiin kastam anang ikabit Mare. Isumat lang ti kunada iti parlor anag saludsuda. Kasano kumakamali? No kamali o di limteg kan limabaga ko matimatam idiin kabit ko. Angam saan mat? Dua nga aldaw tinapalabas. Sa agreklamo ka, kasta. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka Mare. Imayak tapno ammum tinapasamak. Tapno masulbar adagos. Kansanan ang mapadasan dagiti customer munto. Di mo pala idiritso mat. No kayat mo ti agparefan. Ado kayo mo't ang nagpakabit iti eyelash extension. Angam si kaman laang ti agreklamo? Ti kanyak laang. Adalam pa'y mata na saya at Mare, sakbay amang ikabit ka. Tapno maliklikan ti kastoy apasamak. Kitaham ti bayad ti agas ko. No kwarta ti habol ko, diin pabayad ko kumaamin day takin ka. Ay, noawan tinasaya at nga ibagam, agulimik kan. Pumanaw ka matlaang iti sangwanak. At dati umay agpakabit iti kurimatmat inton madamdama. Ang mga no iti kastangar aramidem kat madismayapay kitdi. Kumusta ati check up mo, Adela anak ko? Kamalila ang tinkas ti kumarik anang ikabit nanang. Iso alimtag dagiti mata. Anya? Adamat kit din reseta da nga agas. Kinasaritak matlang ti kumarik. Impakamukan kwa na tinapasamak. Tapno saan ko man ama ulit. Nga madikat din ti tono ti boses na. Kabayatan ti panagsarita mi. Ay nawaw. Apay ka no nga ay. Aguli makakanunanang. Ay nawaw. Para mo't itinegosyo na dayta. No adda ti feedback. Uray negatibo pa'y dayta. Akseptaren na kuma. Pagadalan na. Tapno napimpintas ti serbisyo na. Ipagarup na pa ng dadail ti aramidak nanang. Kwarta lang ka no ti habol ko. Anya? Anya ginadamag ko? Limtag kan limabaga karo ti mata ni Kumarim Adela. Bakit? Ay nawaw. Asino mo't nga iti nakadamagam iti dayta lakay. Isuda adi ta tersena. Ay nakasta. Marmarites nakgaya man dayta a babae. Pudno ka di tinadamag ko? Wen. Imay idi na minsan. Ang masiguradok adi na inaramid ti bilin ko kenkwana. Isu alimteg dagiti matana. Panang dadael manen ti kastangar aramidin na dayta a babae. Amangan mo't no da kamali ti prosesom. No at dadi nagreklamo kumaamin na customer kon. No siyak ti sika. Kinasaritam ko maana saya at ti Kumarim. Ay kasano ko ma? Kat naglawag apa ng dadael mo ti kastangar aramidin na. Marmarites nakpay gayam? Ha? Idi mandak to pa'y dayta a babae? Di man damot asasawam dita. Tapna agsar din na. Siya, ti malugi no kasta ti aramid na. Idi manda nakakanaw ti Kumarem anak ko. Bayam tagdimanda nanang. Adda pa managnag ko nga adda ka mali iti proseso na. Iso akastoy tinapasamak kanyak. Ay na yan. Gapulaang iti artificial ako rimat-mat. Di na ngamin maklon nga adda ka mali na nanang. Ipilit na nga iso ti husto. Di na maawatan at i-feedback kat importante. Tapno na pimpintas ti serbisyo na. Iti anya kumaga po dadaulag ngay. Sanak mataman nagapala tao. Saan adakes ti agpapintas? Agam kamali at tao ti inasigam anak ko. No makita dagiti judgmental, ibagada manen ajak ngamin ammo ti makontento. Uray basol mo't ni Mari Melissa no apaya kastoy tinapasamak. Aramidum latanoan niya ti maiparbang. Tanay, delikado ti kasta anak ko. Kasanon, no naapektaran tamatam.
Katong palbiag adi kan makakita. Kasano kalaangan, anak ko. Mandam kanumot ni Adela ako maray, Melissa, anak, pudno ka day. Talaga nga, di mandak na dyan, babae tatang. Ay nabaw, anjat na pasama kaya? Siyak nga ron ti pagbabasulin na no apay alimtag dagiti mata na. Apay matalimtay. Agasam, ipilit na akam mali ka no, ti panangikabit ko iti eyelash extension na. Iso akas jay tinapasamak tatang. Amangan mo't no pudnaw, ti bagbagana, anak ko. Ay, imposible ah. Iti amin ang nagpa-eyelash extension kanyak. Isulaan mo tinagreklamo akas jay tatang. Nene, ako na ka, ada sumungan. Bisitam samot na kita. Ay nawaw. Natiraramitin dagita at tao dito balay tatang. Robar ka ata kasaritam ida. Nangag ko na jay, anak. Drama dalaang dayta. Sigurado a kwarta ti kayat da. Iso anagadto ti drama da. Saan laeng ati kumarim tinagreklamo? Ado dagayam. Talaga siguro nga nakamala iti proseso manak ko. Ay natatang, kas na ko nakitayan, sigurado a kwarta laang ti habol da kita. Kayat da siguro nga ikak-ida iti kwarta. Ay, unay kan anak. Imbes nga aksyonan ko ma, kastapay laeng ti ibagam. Madlawot nga min, tatang. Rupat kwarta da kita at tao. Bakit? Isardeng mo pala ang naita eyelash extension. Sayang mutlakay. Ay nabaw, ado nga rudan ti agreklamo. Kasanon, nagsasarita da kita. Kat si kati may demanda. Ay awaran na. Kurang pa'y tanaurnong mo ang maibayad iti multam no bilang laan. Kat, anya nga ruti aramida. Sangwam dagiti reklamo na. Solusyonan, tapno sana dumakkel ti isyo. Kat inton sumaruno, di kan aging e-ekspertaw. No siyak ti ayan ti kamali o di nagreklamo kumaamin na customer kon. Dumngag ka kanyak bakit? Aksyonan nga umuna dagiti negatibo a feedback dagiti customer mo. Tapno saan na masayang ti bandog mo. Ken tapno mapapintas mo lang ti serbisyo. Baliwam no anya ti rum mga baliwam. Laglagi pa. Kurimat-mat dayt ha. Kasanon no mapiktaran ti mata na. Kat di dan makakita. Ay, delikado ka bakit? Nakasarita kong dagiti padak a nabiktima ni Mari Melissa nanang. Kay, anya nga rodon ti plano yaw anak ko. Yan tangay nagrigat a kasarsarita day dya a Melissa. Iso ti idimandami nanang. Tapno awanan ti mabiktima na. Ay, win ah. No agpatangkay, nasaysaya at akasta ti aramidin yaw. Amangando da kayo pa'y ti baliktadin na no agul-ulimag kayo laang anak ko. Ay pudno launay nanang. Nagturad kit di dayjay ah. Naimbag man tay manugot da nga agdemanda. Wen ah, tama kaunget kanu ni kumarik idi kinasarita da. Awan lang arudon ti permit na, kas jay pa'y ti panakisarita na kadagiti customer na. No amok lang nga kastoy ti mapasamak, kadagiti expert lata kumanti nang ipakabitak iti artificial ako rimatmat. Agalas 11 ni tirabi eh. Ngam di ka pa'y matnaturog bakit? Agsasango kayo kadagiti customer mo iti barangay Holinton Bigat. Saan ka ni? Uwan, kasano pa'y asangwag ti amin lakay. Basol mo mutlaeng no apay adimanon iti barangay dahi nga isyo. Nagrigat kan tumbat a kasarsarita. Sana basta-basta tinapasamak kadagiti customer mo. Naimbag ko na ma, adida nagbali na bulsak. Awang ganas tinagbambanugak numultaan daklakay. Kurang paikit di tinaurnong mo ah. Laglagi pa, ngaawan pa'y permit mo. Una yun ti kastoy mapaspasama. Inton sumaruno, aksyonam dagiti reklamo, tapno masolusyonan na dagos. Di mon urayan a dumakkel, tasikan tumot lang ti kamaten da. Ay nawaw. Ay, nawaw! No adda negatibo a feedback daken ka, di mo baliwalaan. Aklunam tinagkurangam kat aksyonam adagos tapno saanan adumakkelpay. Laglagi pam adagiti negatibo a feedback kat pagadalam, tapno mapasayaat mo ti serbisyom. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di ka kadi pa inalpas dita, Terry bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, mano nga oras mo matan iti sangwanan di sarming bakit? Ang mga numala daw tamatan iti lakad ta. Nasapa pa himad lakay. Amangan ko nakno traffic manan. May mayatan ti masapa, ngem ti mala daw. Mabit lang na daytoy lakay. Agipstikak langan. Sumaruno kan tong aro ti Jerwar. Di mo liplipatan nga laan ti susi. Wan. Ala, muna akon ti isaganak ti motor nga aramatan ta. Danang, nakita yu dyan limabas. Datiri ken Jason Mike. Apay ka day? Ala, talaga alimok magday ta ateri, nanang. Ay nawaw. Anya kumangay ti bibi ang bonolimo mag. Ay, naimbag man. Ta saan ang maperde ti motor da iti kinalok magna. Ay na. Tila madmadlaw mag. Pudno mo, nanang. Sana kas dyan ti bagi ni Terry idi na palabas a bulan. Ay, winaw. Masikugmutan, iso alimok magnanang. No limo magman. Awanan ti bibi ang baw. San mo't asika ti mangpakpakan ken kuana? Ay, no syakla ang tikas jay ti bagina nanang ay rugya kun ati agdayet. Jak kayat nga aglang nga aggasol na. Ay apaw. Pakawadam. Tatandres, adaman ti saludsuda? Anjangay day jay marjay. Ay, masikog ka di ti asawa ti anak yaw, tata. Ah, ni Terry ka day, tinakdaka mataw. Un, tata. Ay, jak masungbatan day ta asuludsud mau. Taura siya, jak kamaw. Jak may gamin ida nakasarsarita eh. Tabisi da mau. Nakitak idi limabas da iti paraangan may idi napalabas sa lawas. Kat limok magmutin, tata. Katamtaman mo ti bagina iti. Naimas siguro at ipakpakan nila kay na. Iso alimukmag. Anya? Anya ti kunayo tatang? Salsaludsudan ni Margie no masikog ni Terry? Wa, nanakaw. Limukmag ka numad nga may. Kahit, anya nga itinsong batyo tatang? Ay, jaka mo ko tapon no mo tayo jaka mo. Saan ang masikog ti asawak tatang? Talaga lang alimukmag. Ay, kasta gayam. Gagangay na. Ang mga no naimas nga maintisid-sidan niyaw. Aywan at tatang. Nasustansya ti kanin mi ditoy. Iso alimukmag ni bakit ka. Eh, mayat day ta. Adda pakakitaan na. Pudno launay tatang. Mala, agmerienda kayo pa eh. At dati sandwich ngayon naramid ni bakit ko. Eh? Amangan ba no siyak ti lumukmag? Ay, awan ti dakes na no lumukmag ti may sa tao tatang. Ti dakes, ket ti manguyaw iti physical alang nga ti pada matao. Sa bagay, ala, irwar mo man nga raw ti sandwich, tag merienda ak man nga raw. Ay, naimbag lang ang tanaranaan ka dito'y paradaan, Tere.
Ada ka di masapol mo? Ay, awan mo't kit day. Adalaan ko kayat ko asaludsuden. May papanidian niya? Masikog ka day? Ah? Siya? Why? Masikog ka, no? Saan pa'y? Apay ka di? Ay. Awan mo di sinaludsod ko laang. Ay, panawan ka ba ya? Tani agrobot sa mo ti Jeff. Pagluganak day jay. Nuwan nga rod, ang mga numapanawan ka. Sumaruno akton, urayak tila strip. Saan mo gaya mamasikog ni Tiray, nanang? Talaga laang alimukmag. Naranaak ngamin iji paradaan itay. Ay, nawaw. Awan ba di bagam no di limomag. Ibagbagak laang mo tatap no amuyo mo't nanang. Manano kaya no limomag di tao? Oh, nasakit man ti matak ka makakita kin kwa na nanang. Ay, kanyang kinam ka. Agraman limomag ti padam ataw kapag parikot ampay. Ay, no amo na lang ko matiag diet. Saan alumukmag akas jay nanang. Oh, kitaan nak Maya ti diet ko nanang iswa sexy aklata. Diya ka mukhang ka. Nagado ka nga momon. Kung naklakit din wa sino tay masalaw ko dito'y kalsada si kamo gayam. Ada ka di masapol mo? Ay, awam mo kidi ngam adaman ti kayat ko nga ibagakin ka. Nay, anya day ta? Ti may papan, iti kinalukmag ni Mrs. ko? Alawan, saan mo gayam amasikog? Angam ay naapaw, nakalukluk maglaunay. Ay, nawaw. Agaraman day tabanag. Ay na, ibagam ken bakit mo tarugyan na mo ti agdayet, tapno sumiksimot Kun tapno saan mo lang nga maperdi ti motoryaw. Amangan no, inton sumaruno ka, saan nga agandar tay motoryaw ta, nadagsin launay ni baka umaw. Ay, oray na lukmag ni bakit ko. Napintas lat tamag. Ken natangos ti agong na. Saan akas ken ka? Siksi, ngam lupap mo tagong mo. Anya? Ay po, pagsayatan ni baka mo ti ibagbagak ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Oray pagsayaatan na timbagam. Mariknakmat nga adanayon na pananguyaw. Diyak kayat ngoy uyawom ti asawa ka? Siyak ti makalaban mo. Babae ka? Nga midadaon mo pa iti pada mababae mo. Ay, grabe ka mat. Kastagayam to, kalim. Aywan! Kastuyak! Nang runa ni bakit ko ti mairuruman. Sakbay nga agsao ka. Siguraduam ako midag ti kinapintas mo may. Day, nakamisuot ka mo anagawid anak kaw. Kasano? Binagaan nakit din, itilupap day ta Jason. Dagayam ti ilimlumeng namat, akinatangsit na. Iti anya kumama kagapo a binagaan na kay tilupap. Ay nananang, imbagak laang mat, apag dayetin na ni bakit na. Ta nakalukluk magkat nga ron. Ay nawaw, isuma lagayam Na, kastapay laang mat ibagayo kanyak nanang. Day tatigan nabam. Nagasat ni Tere ta uray no nalomag. At least, ada ti asawa na mangipatag kan mangisaksakit kan kuana. Si Kangay. Arawanan, di yun iparupa. Madipresak lang no kasta nanang. Inton maminsan nga main. Tupalam tangiwa mo. Siksi ka ngam ni Tere. Ngam napudpo daw ka natang tagos mo ti agong na ngam iti sika. Uno ka dahi dyan nadamag ka. Nadati diyo nagkinaawatan kini Margie akalugaran tayo, anak ka. Ada talaga tatang. Ay, nawaw. Anya tinagapaan yo aya. Nasarak nga ro iti insawang na tatang. Pagdetem ni bakit mo, ta nakaluklukmag kung kunanagit din. Iti kasjay pa'y atuno ti busis na. Amok nga dati nayo na apananguyaw. Hey, di mo kumalata din kaskaso, ha? Ay nawaw, no baybayak, dumakkel ti ulo na day tatang. Binagaam ka no, pay alupap. Ha?
Pudnumat alupap tatang. Apay, ilibak na, ket makitkita ba? Awan ko matibibiyang ko iti agong na, ngem na sair matirik na iti imbaga na. Nakauy-uyaw launay. Ngem no iso ti mauyaw, ay, feeling victim kadagiti istoryana. Nangag ko tinagsaritaan nyo ni tatang itay. Ha? Nagadumat ti nagsaritaan mi kinitatang itay, bakit? Ti may papan iti apayo ni Margie akalugaran tayo. Ah, dayjay ka de. Sika adamat gayam ilimlimad mo kanya. Ha? Ay, jak lang namin kaya tamasair tirik na. Iso adya kon imbagaken ka, bakit? Ti kayat ko, istoryaam tinapasama, tapno amok man mat. Ibagak kanuken ka nga diet ka. Tanay, nakalukluk magkan bakit? Dahil ti imbaga na, hindi nasalaw ko dita kalsada. Ha? Iti soron ko, binagaakmat alupa. Binaybay amlat ako man lakay. Mayat matimbaganakin ka. Naskan nga agdayet tapno sa anak analok magunay. Uwan mayat ko ma. No imbaga na anasayaat, ay nga madimat nga minti tono ti boses na, idi imbaga na kahit. Madlaw ko nga dati nayon na pananguyaw. Makapasair ti panagsasao day jay amarji. Tata Andres, ada ka di pa'y tinyog ala ko yaw. Aramidak ko maalana. Ay, naibusin na kaw. Da Jason nakita ka do tinyog daya balay da. Ay nawang, uray saanan tata. Na, Diyak kaya ti ugali ti anak yaw. na, Ipuspon ko pa ilang ti panagaramid ko iti lana. niya. Naglastaw ngagsasao ti anak yaw. Ang mga no, adaman ng tidakas ang maisawang na no mapanak pa ilang iti ayanda. Ay, aging ka kadiita, kat diyo pa'y napakawan di tunggal may isa kada kayaw. Huh? Hindi pa'y lanapalaba sa bulan ti apay Nga maging ga itatata na sakit tiriknak. Adamo gayam ilimlumeng na kinatangsi. Diyan kaya ti makibiyang iti apay adwa. Noan niya ti diyo nagkinawatan, da kayo maglaan, ti makasulban. Ay dawaw! Ayan nga itinyog ginatag mo anak kaw. Naibus tinyog ni Tata Andres, nanang. Iti ayan da Jason Kenteri nga ta. Ada ka no ijay diyak kaya ti mapan ijay, nanang. Ay dawaw! Ada ilimlimod da ijay at Jason, nanang. Nalastog unay ngagsasao. Day, isumot ten ti dakas iti istoryam ita. Talaga mo't nga minadakas day tao, nanang. Umuna ti amen, si Kati nangirugi. Uyawam ni misis na, isuan na kaungat kan ka. Di ka man pa-victim dita. Laglagi pa anay sawang na dayjay, tan nasair matirik na iti insawang baw. Anya kung matipakasakitan tinakam na ngay, husto mo tiin bagak. Kasapulan nga agdayet ti asawa na. Wala, nga mamangan numadi nga mintito no ti busis mau. Talaga masair tirik na na. Nagdagsan samot tabi nagkat mo, Margie. Tulungan kan. Ay, saanan, teray? Nakababain mo. Ay nawaw, anya ko mati nakababain. Malamot to'y timay sa karton, ta siya kung timang itulo di jayan nyo. Isupay pa ka banlugap. Basic lang day ta kanyak. Tapno at daganas ti kinalumag ko Ah? Mutuyan ko nak. Seryoso kaya't katulungan. Ay, agkape ka pa, tire. Ay katagyaman aklahunay Kat agyaman akmot iti pa ng tulong mo kanya. Ay awan anyaman na. Ay na, pasensyakan kadagiti dakas ana isawsawang ko. Inuy-uyaw ko, ti kinalukmag mo. Ngam di ka kadi madanagan. Saanan ang maulit, ti kasjay ana pasama. Pudno matimbagam. Kasapulak ti agdayet. Nasair lang tirik na nila kay ko. Tamadi ka no ti tono ti boses mo, idiimbagam kan ko Ala, nagasat ka unay kan nila kay mo. Isakit na ka. Ay nawaw. Kasjay talaga ti asawa, sipod pa'y idi. Di na kayat nga uyawon nak ti sabali a tao. Madlaw ko nga raw.
Kasta unay tigura na kanya, gapo iti imbagakin kwa na ide. Sa bagay, basol kumutlaeng. Ta imbes nga ibagak ang nasayaat, ninayunak pa'y iti panaguyaw. Kasaritam to, bareng mapakawan na ka. Pakitam dayta. Di teri pa'y nga uyawam titimolong kan ka. Wen nga rod nanang, iti kinaado tinasalaw ko di tadalan, isulaeng ti si pupuso at timulong kanya, uray da kasakin kwa na. Iti kasta nga'y narabid na, madlawan na saya at ikaunggan na. No dadoma ka, amangan no linabasan da kalaang dita. Ay, wen nga rod nanang, kasaritak to nila kay na, agkidawak mo't iti pamakawan. Talaga ngamin akamali di naramid ko, nanang. Nek, bakit? Apa yung itakalaan? Sa dino ay tinapnapanam? Ay, pasensya kan lakay. Nasalaw ko ngamin ni Margie di tadalan itay. Nadagsan ti awit na, iso at tinulungak. Ay nawaw? Intulod mo, ije balay da? Tamakitak amarigatan iti dua a karton na binagkat na. Uray kas jeti pa nagsasauna, tinulungak latan. Sapay la ko mga rod, ta makaamiris mo tanda ya babae. Awan mo ti amo ka basol takan ko na, tapno uyawan na kakasta. Kinapudno na, inaklon na tibidot na. Di mawat pa iti pamakawan kanyak. Sigurado nga umay to dayjay no mawayaan, takasarita nakakano. Ay, imayak, ta kayat ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan mo. Pasensya kan amok, bidot ko dayjay. Ay, pasensya ka mo na, ta inuyaw ko ti agong mo. Ay, okay laeng. Maawatak no nasair ka ta talaga mo ta makapasair tinsawang ko. Ay, katagyaman ano kasta. Sapay la ko ma, ta saanen ang maulit pa iti napasama. Nakatimpla ako iti kapi tayo. Agmerienda tayo pa, hay tapno at dailok magtayo. Ala! Nagado na sandwich! Para kan ka na ito yung sandwich. Tano siya, on diet ak ita. Anya! Oh, abay, mabutang ka alumok magkamatakas kanyak. Ay, saan mo't kit di amare? No dagtuma, adagayam ti pagsayaatan na, no nalukmbag ti may sa tao. At damat lang pagsayaatan na no nakutong ka. Kasta talaga, at dati ko nada a disadvantage, ken advantage. Iso arumbang laeng nga irespeto tayo titunggal maysa. No talaga concern tayo kadakwada, ibaga tayo iti nasayaat, di tayo nayunan, iti pananguyaw. Ay, wow! No talaga at ipagsayaatan ti padam a tao ti pampanunutam, ibagam iti nasayaat. Di mo nayunan iti panaguyaw, tapno saan mo't ang masair ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.